Subhanallah ya Allah wa bihamdihi Khaliqul bahri ya bahri azza wa jalla Selawat akan junjungan Nabi ya Nabi Rasul yang ummi ya ummi di akhir masa Sabab riwayat hajat lun rawi Wafat putrati Fatimah Zahra Judo pahlawan Sayyidina Ali ya Ali Gagah berani lagi perkasa Fatimah Zahra anak di Nabi lahir ba ummi Khadijah Allah Jinan boh anu hai anu cutnya putroti mangat neturi lun sebut nama dua yang agam Kasim Abdullah Zainab Ruqayyah Sarsum yang tulun megah Zainab sudah meninggal dunia Ibrahim lahir ni Mbak Maria lama kasudah wapun yo muda menancip Kasim dengan Abdullah Gewaba Allah waput semua